Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba sambor lang ding do henne kasngi habayakran bat kinong tho kubor hasulong press club ulapan bana bana kalyang ka jong u un sami perthai banya khonya ke election house nam arhajar ar pholai na pen thor khra constituency na kalyang uba ding do ulaong baka jungmi perthai banya khonya kane ke election kadai ban ai jung shakri ki pat ba jong ka constituency ulaong ru baka jinga khon kan long ka ba e namar un ha banya khon persha u ba e alhek u MLA ka penthor khra bat u ba PNCM u MLA barem ka mausin ram Henry na kalyang ka jong u ulalong ubalapen kre ya kane ka jinga khon bat u kermen ru ba un yo ya uso jong ka jingjam Kapang bang hot ifisag media person sa kani kenti kalong bangaru ngandi iwe niki candidate wini kertong wani kun naka 14 pendorong kra constituency di ka SD kota ti nakalian jonga hi nakwa pan panchai hi pisang ni hi ba ngami sa kani system kani senjam lu nakwa pan ay good governance yaki public jongi ti kumapitep hi ngiting along very well established business te ngindong sa politics su hindi bengin make fortune from politics ngindong sa politics su bengin ay good governance yaki constituency ng Thorong Pra constituency but iki nang siyang jong jila borkaway kini ki Arsenal baladap matray PE effort jonga kam jonga te ngala train na do mission snam hi marsen effect lockdown matray ngadi bri bani kong do banirap ki distribution of essential commodities to so many localities te credentials yung katar madani ngayo certification ng government ki appreciate te hatu ka lockdown mas na effect ibnay match nga start ki essential commodities distribution sa babun ki longyeng bedok te napikin mao ti por baki lift ka lockdown biki ala ki taxi drivers ki kali kamay bar khoy biki niya kamay pini ka wega problem baki face ni ki nongnya kali kalong ba kimiyo kanya bang kulut masi maki dukanja te hatu ka kentiro ada birap i driver taxi dak ba ai ki kita defend bikin yo pan song ni te pizang mani iba ka kam jonga ka dei hani ka por baka kido ka patrol kemaun em te ngatrai ka history jonga jelahi I think was the first pam owner ban khangi ka pam ban dan lang ka kya ka shan bat kipat ba ban yarap ki driver taxi bikin bill out na to ka strike bikidan mar ko bangin stoi manakani klakta shahi te hot da kababura mi kiwe ki honorable politicians ki badan perlupam te ngam mi kiro bikin mi lang ko may mi bingi bikin yarap ikipad ba te kataro ka di gaway wapan snow nga ba when it comes to the real hardships faced by the people maybe kala dan kam kumingi ban mi iskumat te ato ka por biki dan jinjar ki nongrap ru ngi laksan keleng saudong ki jakarap bat ki media colleagues yung fi te ngimday ki ba shu express ka grievances tang da ka atin ngimday ki ba he na kalip service ndray nga pli ki katuka la bikin yo bande itu ka farmers wholesale market katuka di ka policy maker bang ka policy bang laksana naman taki nongrap kang ba in future ada kadan yang katuka jo ka crisis bakadan ka lockdown berarti ki yo ki min kung katuka badan po Anjali kumayo dilang kitu bisa hanglot kani ka nang ni sakmat i government kala bansna idiki farm temporary makeshift farmers wholesale market te sakaway ru barkhanya 50 pi bangade sports lover ade footballer ila dim suaru te associate bat bun ki football club te affiliate nga long very instrumental banidam dekat lang bak currently football club empat kemen iru bak no political party empat sim approach iru no political ya kanuno political party namar ngakwa bandan suaka nongdem ki baskem ni dia te lada kidan ki political party ki ba kwa panon approach bakwa ban you most welcome to that ni tambah it has to comply with my policies pada marga ngadam ki jongki nongdem kumbang lapan imene kan te if need be lada kalau nga bangani kun independent long ready ki kan sami obana November ki election campaign planners juga kila they working on that on the month of November kasami ki election manifesto juga kan and but all those four phases how will I address the public rally the election campaigning and my election campaign will be digital campaigning itu juga bangan pen ituklo te so that I can reach the masses at an early stage kadang ka believe by you start early you finish early kan dia bingin hapan ni up saya lah dir kepor
And plus long as the right time hi kam dei shu baka kloi kidan hardly stang shisnam saubna in mentak election. So I feel it's the right time. Begin mi khmak kan. Okay, but last hi kadai mengin develop youth policy. Te ngaru dia nang dei youth hi te kwa ban strategize ko ke entrepreneurship development skills te kani nga sa execute aki 3 months before election. Te ha kabay day ki 3 phases ng grievances bengi lap ki bedok masuk ki jungi te ada birap kat la kat kabangala te ha kabay day bikinong rap ru ada birap bikinong rap kat kabangan day banla te ha kabay day baka sports ngi dia tingi di ki ba nong interest pa sports te tai ke an tip iba ngan ikon ni election du ngan hapan tre shutam ha because I'm up against two most experienced politicians in Ba LHEC and Ba PNCM. The credentials in Ba HEC but he has already served in the state politics for 25 years running now. The Ba PNCM tu is a very well established politician. Ba di MLA berem jang mo sendam constituency. Kasulong ba of all the three pada paling itu anut mga pada mas mo ba ka age gap generation gap pada ti kembang astu ki youth himenta ki hab iban pe iki ki haban pe i ki nong mi khwat dang kham khna ki dang la me nang sum sneng. But I believe in one slogan hi ba youth is power kita kan deka team jangan kita kan election some government ba sanction kindan se ki STPs sewage treatment plants ki STPs kidan two categories kadan ki community based STPs ki bahaya ki laban kita ya like spa samples or spa households buatkan accumulate di baru kai kita ki filter baru kai yang tu kandan pada ka sopet ba filter kenang waktu ke end product ka bami suam khra kan sum serpi kan dek ka bukhut ti bat kita ki small scale STPs pada kita ya 40-50 households matai gitu kin come into play ki area bari kum cetak semtia ba khamlong riak kinum yo ya kamadan ban install ti bahaya ti katuru kan kadika joi kan accumulate di baru kai ti jebo jo kan sewan ka super ka sewan ka filter ka end product bumi suam khrai kan di ka ka bukhut ti katu ka scheme kila na 2013 la track by to the scheme ti it's a 42.39 crores project ka one po Ministry of Water Resources ti anak ni nak syokai but Honorable Water Resource Minister ti nastu to the scheme on come track that if I come into power I'll make that scheme I'll implement that scheme. You'll take up the decision. Yeah, because I've already followed that scheme since 2013. Bangin solve the kita problem ni lah place na to ka farmers wholesale market tang banyo kinong rap kinyo bandi ti jor yung ki pala long bandi kibla lung kibdang lung bandi apoling ka kin rate mingi imana kan ni bon ki jingtung jingtap suya lo lum kan ada ngim step up pada ko mingi banirap kinong rap te bapli la snai kinong rap thar ka percentage ka mo out malong si ada kadang kam banirap kinong rap mahirap ikum tu balik kana kan ni long ngai apa media kita subun ki basu express grievance jung ginong rap te bikin ni ada kam dei ki basu kam dengat yang tengah kam express ta grievance jung ginong rap mas pini be direct kam aplila iki what an extra itu ko order kam dei ki basu nomor ba ngap yo concern jung ki honorable to tiki honorable ministers kan health minister agriculture minister but kadang ka proper coordination but ka district administration te ban extract lang tu ko order bengi pli mana kani tu ka makeshift wholesale market kam dei ki basu ti ngakam express ita grievance jung ginong rap ring as pini be ta kam